Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Luz del mundo, kay pachata achigiachi. Jesús kakutin yachachishpa katishpaka kashnami nirka. Ñukaka kay pachapag luz mikani. Mayhampis ñukata katihka, mana amsapi puringachu. Hasta wampis kausayta kuk lustami charinga nirkami. Imashik kanman luz illaklla kausanaka. Mana rurashpa yajitik sinchimi kanman. Kaytaka rurashpa rikuy tukungimi. Shuk amsa cuartuman ñawikunata wichkashka yaykushpa. Imata mana rikuy tukungichu nachu? Shukriri tukungimi. Imapis sagnarishpa mana kashpaka. Imata ñampi mayhan sakishka kajpi urmashpa. Amsapi kanaka mana munashka kanchu. Shinapis ñawikunata paskashpaka. Kambak muyundikpi tukuy imalla kajkunataka. Allimi rikuy tukungi. Kunanka allitej kashkatami yuyangi. Runakunaka shugashtawan ancha amsawanmi kawsankuna. Adampis Evapis Diosta mana kasushpa. Allitapis mana allitapis riksi tukunata kuk yuramanta mikushka pachamantami. Huchaka kay mundumanka yaykurka. Kay huchami tukuy runakuna. Paykunapak shungupi amsata charichunkuna. Mana rikuhkuna kachunkuna. Shungupi luz illakta rurashka. Chaymi ñukanchik shungukunapika luzta ministinchik. Ñukanchik kawsaykuna musukyachun. Chay luzka Jesucristo mi kan. Jesus mi payka kay mundupak luz kashkata nirka. Chay luzmi kay munduman shamurka. Shuk amsa tutami llullu wawashina wacharirka. Chaytami Navidadpi kayuyarinchik. Kayshina punllakunapimi luzka kamashnalla Cristota kriykunapak shungukunapi achigyachi tukungapak chayamurka. Bibliaka ñukanchikman San Juan 1:4-5 pika ninmi. Paypimi kawsayka tiyarka. Chay kawsaymi tukuy runakunata achigyachik luz karka. Chay luzmi amsataka achigyachin. Amsaka chay luztaka manatak mishay tukurkachu. Apu Jesusta ñukanchik mandakpish kishpichikpish shina chaskikpika. Paymi ñukanchik espiritual luz tukun. Kutinkunanka amsapipish hochapipish ñamana kawsanchikchu. Cristomi ñukanchik shunguta achigyachin. Kutin ñukanchikpish kay luzmanta rimashpaka ñukanchik risishkakunata achigyachi tukunchikmi. Kashnami kay mundupak luzka tukuy runakunapak shungukunapi achigyachishpa kati tukunga. Navidadpak adornokunata kikin hapishpaka kayta yuyari. Chay luzka kambak ayllukunamanpish riksishkakunamanpish chayashkachu. Mañashun chay luzka ñukanchik familiapi manarak riksik runakunaman chayachun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.